Lakini yale tunapeleka mbali na Mungu, tutakuingia kwa hasara. Ijambo rya mbere ngo Iseri yizeye umwana. Jambo la kwanza, baba yake alikuwa anamwamini mtoto kuko yizeye igitekerezo yaramuhaye, kwa sababu alikuwa ameamini wazo lake aliyomupa. Ijambo rya kabiri ngo Ise ikibazo cyabaye nuko yajanye ubutunzi kure ya se. Jambo lingine ni kwamba amebeba utajiri mbali na babaye. Ijambo rigira gatatu, jambo la tatu, ngo yajanywe n'igitekerezo ngo ariko yongeye kugarurwa n'ikindi gitekerezo. Alibebwa na wazo tena akarudi kwa wazo lingine. Hari igitekerezo abantu baza bakunda kugira kikabayobya iyo batagishize imbere y'Imana. Kuna wazo watu wanakuwa nalo linawapotosha wasipoweka mbele za Mungu. Ariko kandi iyo wongeye gutekereza igitekerezo cyo kugaruka ku Mana, lakini tena ukifikiria wazo ya kurudi kwa Mungu, inzira yo kugaruka ku Mana iracakinguye. Njia ya kurudi kwa Mungu bado ipo wazi. Ico gitekerezo nicho cyahinduye amateka y'ubuzima bwiwe. Fikira hiyo ndiyo iliweza kubadilisha maisha yake. Hari ikintu kiza kinezeza kuri uyu mwana. Kuna kitu kinanifurahisha kwa mtoto huyu. Ngo uyu mwana ntiyasezeye wari sebuja. Mtoto huyu hajamuaga bwana wake. Kandi kiza kinezeza na kinachonifurahisha nuko yavuyeyo ntiyazana ubutunzi yararagiye. Ni kwa sababu alikuja na hakuleta utajiri alikuwa nao. Wanajua maisha ya fikra, bazi umusaruro w'ibitekerezo, wanajua mazao wala matokeo ya abatabizi babikubita hasi, na wale hawajui wanaangusha chini, wanapuuzia, kandi bakaba barahombye mu buryo butangaje, lakini wameenda hasara kwa aina ya juu. Igihe uzumva ijambo mu mutima wawe, wakati utakaposikia neno katika moyo wako, uzamenye ko wagenderewe n'Imana. Jua kwamba umetembelewa na Mungu. Igihe wumva ijambo mu gitondo wazuka ukumva karirimbo karaje cyangwa ijambo ryo muri Bibiliya ukumva igitekerezo gisha, wakati utaamka usikie neno limekuja ndani ya moyo wako, wala nyimbo, ngo baramwirukana wakamfukuza. Ati kampani yari imaze gukomera cyane, na kampuni hiyo imekuwa na nguvu. Arambwira ati wari wagize amakosa. Ndamubaza ati wari wagize amakosa. Nikamuuliza, je, ulikuwa na makosa? Arambwira ngo nuko ngo basanze ngo ndiko ngendera mu byo nakoze umwaka ushize. Ni kwamba walikuta nikitembea kwa yale nilikuwa nafanya mwaka uliopita. Mambo haya nayapitia ko biranegereza intebe yanjye, inanikaribisha kwa kiti yangu. Nurababaye, ukiona una huzuni, uvuge ngo uyu mubabaro kurankurura kubyiza, sema ya kwamba huzuni hii inanipeleka kwa mema. Ukiona uko katika nyikani, uvuge ngo nubwo bimeze gutya, sema ingalao iko hivi, inzozi zanje zizasohora, ndoto zangu ukobora ubucafu. Imbaraga zawe Mana, ziyambura zananiranya, kwitangirira umurimo kugaragara ari gihebe umushobora gushikira umurimo wawe koko kwawe kurambuka kuri bitangaza. Hangura zananiranye Mana, bibuka muri umugoro wa Mana, ubifite mu kiganza kukuri Imana, bibuka muri umugoro wa Mana we. Ibyo dutegetse turabikoze, dutegereje gukora kwawe, umuriro w'Imana, gukora tubibone Mana, gukora tubibone Mana, gukora tubibone Mana, gukora tubibone Mana, amasezerano y'ubwoko bwawe tureba kwibukije Mana, ugira icyo ukora kigaragara, izina ryawe rimenyekane Mana, wasura ibintu abari bafite amasezerano bagana bishime, ibintu bifunguka, sikalama yala lisalaba, Imana nizindutse, Imana z'Imana nizindutse, nidutse umuryango, wongera ukangura ibintu mu izina ryawe, sori umuryango mu izina rya Yesu. Natani wadutingiye Imana we, wimubukire yako
kabiri 32 32 24 24. haravuga ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa, asaba Uwiteka amusubiza ijambo, amuha n'ikimenyetso. Hezekiya ararwaye, Hezekia aliugua, asaba Imana kwimukiza, akamwomba Mungu amponye. abwira Imana ngo wongirira neza, wompindurira ubuzima Mana. Akamwambia Mungu, ukinitendea vema unaweza kunibadilishia maisha Mungu. Ariko mbere yuko Imana imukiza imwoherereza ijambo. Lakini kabla Mungu amponye akamupa neno. Ijambo niryo ryamukijije. Neno ndilo limemponya. Akenshi twumva ijambo tukagira ngo ni ibisanzwe, bahaye umuvuga utumwa kuvuga ijambo. Mara tunasikia neno tunadhani ni mambo kawaida kumupa mnenaji neno. Ariko nitumenye yuko amasengesho yacu yosubirizwa mu ijambo. Lakini tusigundue kwamba maombi yetu yanaweza kujibiwa katika neno. Nuni munsi nababwira ngo Imana ishaka guhindura ubuzima bw'umuntu. Niliwaambia Mungu akitaka kubadilisha maisha ya mtu, iziguhereza ibitekerezo byiza, hukupa fikira nzuri, ikaguhereza ijambo mu mutima wawe, anakupa neno katika moyo wako. Iyo rya jambo urivyaje umusaruro rikugeza kuco wasabye. Neno hilo ukiweza kutenda vizuri na kufikisha kwa kile umekiomba. Ariko iyo utarihaye agaciro ukarifata nk'irisanzwe rikubera nk'irisanzwe. Lakini ikiwa hujalichukulia ni la dhamana litakuwa kawaida. Ari bateguye kino giterane ugira ngo none ni gisanzwe, bagategura amagambo ukumva ari amagambo asanzwe. Labda wameandaa mkutano unajihisi kwamba ni mkutano wa kawaida wana neno kawaida. Ukicara wishuza Imana gusubiza muri cya kintu, unashinda kumulipisha Mungu akujibe kwa kitu hicho. Kandi yarakoherereje ijambo, na amekutumia neno. Rya jambo ngo ariryo rihindura ubuzima bwawe. Neno lile ili libadilishe maisha yako. Kuko iyo utaragira ijambo risha mu buzima, ikiwa haujakuwa na neno mpya katika maisha yako, usuguma mu buzima bwa kera, unabaki kwa maisha ya kale. Ubuzima busha tubwinjiramo iyo igitekerezo gisha twagiye agaciro. Maisha mapya tunaingia tukiwa tumefikiria fikira mpya na kuchukua kwa dhamana. Nimba bafite babonye amafaranga, ikiwa mtume wameweza kupata pesa, nuko igitekerezo cyaje ngo abokora igiterane cyo gukora fundraising, baracumvira baragikurikira. Uno munsi barabona amafaranga atewe n'igitekerezo. Ni kwa sababu wazo nzuri lilikuja ili waweze kufanya mkutano wapate pesa ya kulipa uwanja na watapata. Abantu bose basaba ko Imana bahindura amateka n'ubuzima, wale wote wanahitaji Mungu abadilishe maisha yao. Iziboherereza ikibahindura ubuzima nuko gusa batazabasobanukirwa. Anawatumia kile kitabadilisha maisha ila tu hawaelewi. Kandi utamenye Imana iguhaye, na usipojua kile Mungu amekupa, umugisha wawe ubugutambutse bikomeye. Baraka yako imekupita kabisa. Turagira ikintu kikakubuza amahoro, haujakuwa na kitu alafu unakosa amani. Bwaca hakaba ikindi kintu kibaza se, uziko nari nabyumvise mu minsi ishize ariko sinabitekereza. Kunatokea kitu kingine, unasikia kwamba ulikuwa umeelewa, ulikuwa umesikia kitu. Kumvira rya jambo wa munsi, ungetii neno lile siku ile, byari rifite intego ku buzima bwawe, lilikuwa na lengo katika maisha yako. Hari umuvuga butumwa aza yumva ijambo rikaza ku mutima icyumweru cyose. Kuna wakati mnenaji anasikia neno na linakuja moyoni mwake wiki mzima, hanyuma akazareba uko amaso y'abantu ameze, akanga kuvuga rya jambo, akareba ijanye nuko areba n'amaso, anakataa kunena lile neno, anatazama vile watu walivyo, anaangalia na macho. Ariryo ryatumwe ku bantu uwo munsi, na neno lile limetumwa kwa watu siku hiyo. Imana yohereje ijambo iba yohereje ubuzima mu bantu. Mungu akituma neno ametuma maisha kwa wanadamu. Iba yazanye intumwa guhindurira amateka n'ubuzima. Ameleta kile kitabadilisha maisha yako. Nuko gusa utazumenya igihe wagenderewe, ila tu haujui wakati uliotembelewa. Yaba wamenyaga igihe Imana iganira umutima wawe, hari amasengesho amwe wogiye ushima kubera yuko ubuzima bwawe. Ungejua wakati Mungu amekutembelea kuna maombi moja ungekuwa ukishukuru. Ibitekerezo byiza, fikra nzuri, Imana yarambwiye, Mungu ameniambia, ngo nimbuto nziza mu biganza byawe, ni mbegu nzuri wala tunda nzuri katika maisha yako. Ushobora kubiba ikazabyara izindi zikomeye cyane. Unaweza kupanda na inazaa zingine kusa. Irambwira ngo igitekerezo cyiza iyo kikujemo, akaniambia fikira nzuri ikija ndani mwako, ngo niziritemuye ikugeza ku buzima bwiza. Ni njia iliyo wazi ambayo itakufikisha katika maisha mema. Kibazo nuko abantu batazayihereza agaciro. Lakini shida ni watu hawachukulia dhamana. Bakicara babwira Imana ngo uzangirire gutya wa Mana we. Wanashinda kumwambia Mungu nitendee hivi Mungu. Kandi Imana
yaragambiriye kuguhereza igitekerezo, icyo gitekerezo kuzakibyaza umusaruro. Amekusudia kukupa fikra ili uje kupata jibu lako. Kuri igitekerezo kirahenze kuruta amafaranga. Fikra ni zaidi kuliko pesa. Igitekerezo cyobyara amafaranga cyane. Pesa, fikra inaweza kuzaa pesa nyingi. Naganiriye n'umugabo umwe umunyakanada. Nizungumza na mume mmoja wa Canada. Namubaza. Nikamuuliza. Ukora iki? Unafanya kazi gani? Arambwira. Akanijibu. Arambwira ngo yakoze muri kampani ngo agejeje imyaka 30. Alifanya kwa kampuni akifikisha miaka 30. Ngo baramwirukana. Wakamfukuza. Ati kampani yari imaze gukomera cyane. Na kampuni hiyo imekuwa na nguvu. Arambwira ati wari wagize amakosa. Ndamubaza ati wari wagize amakosa. Nikamuuliza, je, ulikuwa na makosa? Arambwira ngo nuko ngo basanze ngo ndiko ngendera mu byo nakoze umwaka ushize. Ni kwamba walikuta nikitembea kwa yale nilikuwa nafanya mwaka uliopita. Ngo reka baza n'undi muntu musha. Wakasema walete mtu mwingine mpya. Ngo nubwo hari ibyo yica, ngo ariko azaba ariko ahimba ibindi bintu bisha. Hata kama kuna yale yataharibu, ila atakuwa anatengeneza mengine mapya. Arambwira ngo ibitekerezo bisha muri kampani. Akasema fikra mpya katika kampuni. Ngo niko kumuvinga ku buzima bwa kampani. Hiyo ndio kusonga mbele kwa maisha ya kampuni. Ibitekerezo bisha mu itorero. Fikra mpya katika kanisa. Niko kwaguka ku itorero. Hiyo ndio kupanuka kwa kanisa. Ababizi rero babivyaza umusaruro. Wale ambao wanajua unayachukulia ya dhamana. Abungeri beza bashaka ku itorero ryabo ryaguka. Wachungaji wema wanataka kanisa lipanuke. Basenga Imana. Wanaomba Mungu. Bakayibwira ngo turashaka utwagurira ibikorwa w'Imana we. Na kumwambia tunataka upanue matendo Mungu. Ariko bamara bakabaza n'abayoboke batese ko muratekereza iki. Lakini wanauliza hata washirika eti mnafikiria. Imana irashobora kutavugira muri ruga. Mungu anaweza asinene katika ruga. Ariko umukristo umwe akazana igitekerezo cyo hindura ubuzima bw'itorero. Lakini mkristo mmoja analeta fikra inaweza kubadilisha kanisa. Abazi ubuzima bw'ibitekerezo. Wale wanajua maisha ya fikra. Bazi umusaruro w'ibitekerezo. Wanajua mazao wala matokeo ya abatabizi fikra. Babikubita hasi. Na wale hawajui wanaangusha chini wanapuuzia. Kandi bakaba barahombye mu buryo butangaje. Lakini wameenda hasara kwa aina ya juu. Igihe uzumva ijambo mu mutima wawe. Wakati utakaposikia neno katika moyo wako. Uzamenye ko wagendewe n'Imana. Jua kwamba umetembelewa na Mungu. Igihe wumva ijambo mu gitondo wazuko kumva karirimbo karaje cyangwa ijambo ryo muri Bibiliya ukumva igitekerezo gisha. Wakati utaamka usikie neno limekuja ndani ya moyo wako wala nyimbo. Uzamenye ko Imana ishaka guhindura amateka yawe. Jua kwamba Mungu anataka kubadilisha historia yako. Ikibazo nuko abantu bazabikubita hasi. Shida ni watu hawachukulii kuwa ni ya dhamana. Imana yigeze kumbwira ndyamye. Mungu aliwahi kuniambia nikilala. Irambwira ngo hari ikintu kiza kintangaza. Kuna kitu kinanishangaza. Ngo ni inzozi za Farao. Eti ni ndoto za Farao. Ngo yarose inka zibyibushe n'izinanutse. Aliota ng'ombe nono na zingine zimekonda. Ngo arota amatunda abyibushe nandi matoya. Akaota matunda ambayo ni makubwa na mengine madogo. Ngo ibinanutse bimiri bibyibushe. Yale ni makonde yanameza yale manono. Ngo ariko ubuzima bugumiza kuba bwa bundi. Lakini maisha yakaendelea kuwa yale yale. Irambwira ngo niza ntangazwa n'abantu mpereza ijambo ryo hindura amateka y'ubuzima bwabo. Nashangazwa na watu naweza kupa fikira ambayo inaweza kubadilisha maisha yao. Ngo bakarimira ntirigira ico rihindura mu buzima bwabo. Na wasiweze kubadilisha chochote katika maisha yao. Kandi ngo bagahora bansenga ngo wamana wo kuwanze kumpindurira amateka. Na wanashinda wakiniomba Mungu umekataa kunibadilishia historia. Ariko ni wari byaje umusaruro. Uliyapata lakini ariko Imana igwaye kiba gifite ubuzima. Imana igwaye kiba gifite ubuzima. Kile Mungu amekupa kina maisha. Nuko utazi kugikurikirana. Ila tu hujui kukifuatilia vizuri. Wowe kibyaje umusaruro ukomeye cyane. Ungepata matokeo makubwa sana. Hezekia ngo yarasenze. Hezekia aliomba. Imana ngo ntiyamusubiza imukiza. Mungu hakumjibu kwa kumponya. Ngo imuhereze ijambo. Akampa neno. Iyo yohereje ijambo biraremwa. Mungu akituma neno nugira igitekerezo gisha wumva no munsi wa none. Ukiwa na fikira mpya siku ya leo. Uzavuge ngo Imana iransubije. Jua ya kwamba Mungu amekujibu. Dore kibazo kihaba. Ona shida iliyopo. Nuko Imana iziguhereza igitekerezo. Ni kwamba Mungu anakupa fikra. Warangiza ukagihereza icerekezo. Alafu wewe unalipatia mwelekeo. Iyaba wabazaga waguhaye icerekezo, waguhaye igitekerezo mpereza n'icerekezo. Ingekuwa unauliza yule amekupa fikra wala wazo ili eti akupatie mwelekeo. Yo guhereza naho uroza cha gitekerezo kikazaza. Angekuelekeza mahali utaelekeza fikra zako alafu upate majibu. Ikindi kandi kingine pia nuko uzutekereza ukabibwira abantu utarabibwira nyiri gitekerezo wakiguhaye. Ni kwamba unaanza na wazo, unaanza na kuambia watu kama hujaambia mwenye fikra. Nehemia watekereje kuvuga ngo wotaha. Nehemia alipofikiria kurudi kwao.
umwami amubwiye ngo ntiyabibwira umwami ngo abanza kubibwira Imana. Na hakuambia mfalme, kwanza akamwambia Mungu. Imana igusize favor abantu barakumva. Mungu akikupa favor watu wanakusikiliza. Hari igihe umuntu azagira igitekerezo ngo natekereza ngo wogira kino kintu. Kuna wakati mtu anakuwa na wazo la kufanya kitu fulani. Bishira Imana ubibwire ngo ko natekereje gutya wa Mana wibereza icerekezo. Pelekea Mungu, mwambie mbona nimefikiria hivi, Mungu nipe mwelekeo. Imana werekeza ico gitekerezo. Mungu atakuelekeza kwa wazo hilo. Kandi kizazaza umusaruro ndakubwira. Na kitakuwa na matokeo ninakuambia. Ubibwira Imana, umwambie Mungu mbere yo kubibwira abantu, kabla ya kuambia wanadamu. Ikindi kandi kingine tena, ubibwira abantu, waambie watu umaze kubibwira Imana, na uendelee kumwambia Mungu. Buri hari abantu ntibazaberekwa, watu hawafunuliwe. Urashobora kugira idea, igitekerezo gisha mu buzima bwawe. Unaweza kuwa na wazo mpya katika maisha yako. Wamara ukakigenda nukirwaye ntugisharinge n'abantu. Halafu unatembea na wazo hilo unakosa kupatia watu wengine. Ngo abantu bazagisupportinga kandi batakizi, vugana n'abantu babwire vision yawe. Unafikiria watu watakusupport na hawajui wazo lako. Ongea na watu wajue mwelekeo. Niba warabibwiye Imana bazabisupportinga zanze. Ikiwa umemwelezea Mungu watakusupport iwezekanavyo. Umunsi apostle atekereza kino kintu. Siku mtume alifikiria jambo hili, yamaze kugisengera, alimaliza kuombea, aravuga ngo reka mbibwira abantu. Akasema acha nielezee watu. Uno munsi wano narabona umusaruro wo kubwira abantu. Siku ya leo atapata madhao ya kuambia watu. Nyuma yo kubwira Imana. Lakini nyuma ya kumwambia Mungu. Numara kumva igitekerezo gisha mu buzima bwawe. Ukimaliza kusikia wazo mpya katika maisha yako, uzabibwira Imana, umwambie Mungu. Numara ubibwira abantu, alafu waambie hata watu. Abantu bazagisupporting ubuzima bwawe buzata. Watu watakusupport na maisha yatakuwa sawa. Hari inkuru ndangirizaho. Kuna habari, historia nitamalizia. Iri muri Luka 15. Katika Luka 15. Ni igice cya 15 cyose. Luka 15. Inkuru iryoheye ubugingo. Ni habari ambayo ni nzuri katika nafsi. Harimo imigani 3. Kuna midhari 3 ana hadithi. Yesu yaciriye abafarisayo n'abanditsi. Ambayo Yesu aliambia mafarisayo na waandishi. Ababwira inkuru y'intama yazimiye. Akawaambia habari ya kondoo iliyopotea. Asiga izindi aja gushaka imwe. Akaacha zile zote akaenda kutafuta moja. Avugamwe inkuru kandi y'umudamu wataye ibice 10 z'ifeza. Akasema tena mwanamke aliyopoteza yari afite ibice 10 z'ifeza. 10 ya fedha. Aburamo kimwe. Akakosa moja. Maze ngo akongeza itabaza. Alafu akawasha taa. Ngo barakubura. Wakaweza kufagia. Aragishaka. Akatafuta. Akibonye. Alipopata. Akora ifete. Akafanya sherehe. Ku 11. Kwa 11. Akavuga abana babiri. Nasema watoto wawili. Umwe wabwiye se ngo nagize igitekerezo. Mmoja aliambia babaye nimekuwa na wazo. Ise ngo aramusupportinga. Na babaye akamsupport. Hari gihe dusoma zino nkuru tutuzumve neza. Kuna wakati tukisoma habari hizi na tunakosa kuelewa. None tukirukira kuri bari abana bikirara ntitumenye bano bandi ico basobanura. Na tunakosa kujua hawa watoto wanamaanisha nini. Igice byose bivuga kukuzimira. Yote inaongea kuhusu kupotea. Intama yarazimiye ivuye mu zindi. Kondoo ilipotea ikitoka kwa zingine. Igiceri cyazimiye kivuye mu bindi. Na senti moja ilipotea ikitoka kwa nyingine. Yavuye kwa se anawe aragenda arazimira. Na mtoto aliyetoka kwa babaye akapotea naye. Zose bivuga kukuzimira. Yote inazungumza kuhusu kupotea. Zishaka kuvuga hejuru urukundo rw'Imana ubugishaka umwana w'umuntu. Inataka kuongea kuhusu upendo wa Mungu akitafuta mwanadamu. Iyo bivuga intama. Wakizungumza kondoo. Bivuga intama y'inyentege keya. Ni kumaanisha ni yenye udhaifu. Intama y'inyentege keya. Kondoo yenye udhaifu. Yavuye mu zindi. Ilitoka katika kondoo zingine. Itegereje uzayishaka. Ikingoja yule ataitafuta. Abona abantu tubana mu rusengero. Hao ni watu tunaishi kanisani. Bananirwa kubera ibyaha baguyemo. Wanashindwa kwa sababu ya dhambi walizoanguka ndani. Ariko twari dusanganywe mu rusengero. Lakini tulikuwa pamoja kanisani. Bari muri korari. Wako katika kwaya. Bari mu rusengero. Wako kanisani. Twabanaga mu basore. Tunaishi pamoja na vijana. Bagaterwa n'intege nkeya.
alafu wanavamiwa na udhaifu bakatuvamo na wanatoka ndani mwetu, bagereranywa n'intama wanafananishwa na kondoo yazimiye iliyopotea, nyirayo aja kuyishaka. alafu ikaenda kutafutwa. Bishaka kuvuga ko Maana yake ni uwo ari we wese muri twebwe natuvamo, yeyote akitoka ndani mwetu tuzabe dusize izindi tujya kumushaka nawe ni uwacu, tuwache zingine tuende kumutafuta naye ni wetu. hakavuga none igiceri kimwe Akasema na senti moja cyo ticho kwitakaza, igiceri ticho kwitakaza, hakiwezi kikajipoteza, ni ukuvuga ngo kiba cyatakaye cyavuye mu bindi, ni kumaanisha imepotea ikitoka kwa zingine. ico giceri ticho kwishaka, Na pesa hiyo haiwezi kujitafuta, ticho kwicura, haiwezi kujileta, ni ukuvuga ngo gitegereje uzagishaka. kumaanisha inatarajia yule Abo ni atafuta. babandi batazi ubutumwa bwiza, Hao ni wale hawajui injili njema, batazi ko bazimiye, hawajui kwamba walipotea, batakayiriya, walipotea tibaze huko, amakuru yo kurimbuka, hawana habari za kuangamia. bategereje nsewe naho ngo tubabwire ijambo ribagarura, Wanangoja mimi na wewe tuambie neno la ngo Mungu, tubashakishe itoroshi ariyo jambo ry'Imana, tuwatafute na neno la Mungu na ndiyo tochi. ubwiza bw'Imana bumurikira ibitekerezo by'abagarura Utukufu wa Imana. Mungu uangazie fikira zao, wamrudilie Mungu. None hakaba n'undi mwana w'ikirara Na kuna mtoto wazimiye asa n'ufite ubushake, alipotea ni kama alikuwa ni makusudi, iwe asa n'ufite ubushake bwo kuzimira, yeye ni kama alikuwa amekusudia ariko ngo kupotea, yahereye mu gitekerezo, lakini ngo yahereye mu gitekerezo, alianzia kwa fikra. ngo abwira ise, Akamwambia babaye, ngo aramubwira akamwambia ngo natekereje ngo mpereze ibintu nunguke. nimefikiria unipe vitu ili nifaidike. Umwuka yarambwiye Roho ameniambia. ngo ise yashimye ico gitekerezo ngo kuko cyari cyiza, Baba yake alishukuru wazo hilo kwa sababu lilikuwa ngo wazo ariko nzuri. ikibazo cyabaye ni kimwe, Shida iliyotokea ni ngo moja, nuko uyu mwana yagiye kure ya se, ni kwamba mtoto huyu alienda mbali na yaje babaye, kubidandariza hafi ya se yaba yarungutse, angeweza kufanyia biashara ariko karibu na kubera baba ko yake yabijanye mu faida. yindi nzira, Lakini kwa sababu ameenda njia nyingine, icyo cyatumyeyo barahomba. ndio maana ameingia hasara. Ibyo dukorera imbere y'Imana turunguka, Yale tunafanyia mbele za Mungu tuna ariko ibyo faida, tujana kure y'Imana turahomba. lakini yale tunapeleka mbali na Mungu tutakuingia kwa hasara. Ijambo rya mbere ngo ise yizeye umwana, Jambo la kwanza, baba yake alikuwa anamwamini mtoto kuko yizeye igitekerezo yaramuhaye. kwa sababu alikuwa ameamini wazo lake aliyomupa. Ijambo rya kabiri ngo ise ikibazo cyabaye nuko yajanye ubutunzi kure ya se. Jambo lingine ni kwamba amebeba utajiri mbali na babaye. Ijambo rigira gatatu, Jambo la tatu, ngo yajanywe n'igitekerezo, ngo ariko yongeye kugarurwa n'ikindi gitekerezo. alibebwa na wazo tena akarudi kwa wazo Hari lingine. igitekerezo abantu baza bakunda kugira kikabayobya iyo batagishize imbere y'Imana, Kuna wazo watu wanakuwa nalo linawapotosha wasipoweka mbele za ariko Mungu. kandi iyo wongeye gutekereza igitekerezo cyo kugaruka ku Mana, Lakini tena ukifikiria wazo ya kurudi kwa Mungu, inzira yo kugaruka ku Mana iracyakinguye. njia ya kurudi kwa Mungu bado ipo wazi. Ico gitekerezo nico cyahinduye amateka y'ubuzima bwiwe. Fikra hiyo ndiyo iliweza kubadilisha maisha yake. Hari ikintu kiza kinezeza kuri uyu mwana, Kuna kitu kinanifurahisha kwa mtoto huyu. ngo uyu mwana ntiyasezeye uwari sebuja, Mtoto huyu hajamuaga bwana wake, kandi kiza kinezeza na kinachonifurahisha nuko yavuyeyo ntiyazana ubutunzi yararagiye. ni kwa sababu alikuja na hakuleta utajiri alikuwa nao. Gereranywa n'abantu turimo kwiyegereza ngo bakijijwe, Ni kufananisha na watu ambao tunakaribisha ariko wameokoka, bakatuzanira ingeso bakoraga iriya bakazizana. lakini wanatuletea tabia walikuwa wanafanya huko Ariko uyu wanaleta. mwana y'amasiga zose n'ingurube aza gutyo, Lakini mtoto huyu aliacha kila kitu akarudi batubwira bila. ko baje, Wakamwambia amekuja. hari abatubwira ko baje, Kuna watu wanatuambia kwamba umekuja, ariko bakazana ibindi bintu by'ingurube bihishe no. lakini wanaleta mambo mengine ambayo Bakaza yamejificha, bafroda kandi baratubwiye ngo na barakijijwe. wanaanza kuunda maneno na wametuambia Abandi bagakora wameokoka. ibindi bintu by'ijoro kandi baratubwiye ngo Wengine barakijijwe. wanatenda mambo ya usiku na Ariko uyu mwana wameokoka. yamaza gutya, Lakini mtoto huyu amekuja hivi, habe n'umwambaro yazanye bawumwamburiye ku irembo, hata vazi aliyoleta alitolewa bamwambika uwundi kwa mwambaro lango, mushasha. akavaa vazi lingine Abo ni mpya. abantu bari mu kuvayo bakazana ingeso Hao ni watu wanatoka huku na wanakuja na kandi tabia, bakazandurisha abandi bantu basanze mu nzu na y'Imana, wanachafua wengine. Hao watu wamekuja kwa ariko ajili ya nyumba ya harageze Mungu, ngo twiyambure izo zose, lakini muda umefika ili tujivue hayo yote, maze Imana itwambika undi mwambaro mushasha. alafu Mungu atuvike vazi mpya. Haleluya!
mwana ise yongeye kumwambika undi mwambaro. Mtoto huyu baba yake alimuvika vazi Na lingine. yasomye numva aranejeje. Nimesoma nikasikia amenifurahisha. Uziko uyu mwana yatangiye kubwira se uko yatekereje. Mtoto huyu alianza kuambia baba yake wazo lake. Ariko ise ntiyumvaga ngo ahubwo ariko avugana n'abagaragu gusa. Lakini baba yake hakusikia ile, alikuwa anaongea na watumishi Ise tu. ngo yari ko avuga ati umwana yari ko avuga ati nyabu nashira mu bagaragu, undi ati ahubwo wa mwenda uri hehe na gwa rukweto ruri hehe. Alikuwa anasema niweke kwa watumishi, naye anaulizia vazi la uko ni kuvika. Imana izakugira nugira igitekerezo cyo kuyigaruka. Ni hivyo Mungu atakufanya ukiwa na wazo la kurudi kwake. Niba ushaka ko Imana iguhindurira amateka uno munsi wa Ikiwa nataka Mungu abadilishe historia yako siku ya masha leo, gusigizo zose ubisigiriya, amua kuacha hayo yote uyaache huko. uzugarukiye Imana uje wenyine. Umurudilie Mungu ukuje Imana ukiwa peke irakwambika yako. izindi mpano n'ubundi bwiza. Mungu atakuvika vazi lingine na Ngo utukufu. mukuru we yarashatse ngo kubaza gusa. Mkubwa yake alijaribu kuuliza. Ise ngo abwira umwana ngo wewe uguma mu birori nje kumvisa mukuru wawe mubwire ko bikwiye ko. Akamwambia wewe baki kwa sherehe, niende kumuelezea mkubwa yako kwamba inastahili. Umwuka yarambwiye ngo nugarukira Imana. Roho ameniambia ukimrudilia Mungu, ngo si wowe uzemeza abandi, ngo iyo izabaganiriza babwire ko wahindutse. si wewe utakubalisha watu wengine, ila Mungu atawaongelesha na watakubali. Hari umuntu wotekereza kugarukira Imana uno munsi wa none? Kuna yule anaweza kufikiria kumrudilia Mungu siku ya leo, Imana ihindura ubuzima bwiwe, ili Mungu abadilishe maisha yake. kuri arutwa tumwe tuba dutoya, Kuna dhambi zile tunaziita ni ndogo, ariko tukaguhagarikira hagati y'umudege ukuzanira ubuzima, lakini zinafunga baraka zako, inazo uno kuletea munsi wa none uzima. wo kwirega ko kantu. Siku ya leo ukitubu jambo hilo ndogo, Uzareka Imana izaguhindurira amateka. Mungu atakubadilishia historia. Ugize iminsi wenda usenga, Labda una siku nyingi ukiomba, ariko Imana ikakubwira ngo uwo ureka kano kantu, ureka kano kantu. lakini Mungu akakwambia acha jambo hili, acha jambo hili. Ndaguhamiriza icyo ni igitekerezo gisha, Hilo ni wazo mpya, kimeze nk'imbuto mu ntoki zawe. kama mbegu mikononi mwako. Nugikurikira ugakurikira ko kajwi, Ukiweza kufuatilia sauti hiyo, ubuzima bwawe buzahinduka. maisha yako yatabadilika. Reka senga Imana. Acha nimuombe Mungu. Nimba hari umuntu uriko wumva ko ashaka ko Imana imuhindurira amateka, Ikiwa kuna yule anajihisi kwamba Mungu anaweza kumbadilishia historia, cyane ngo abashe kumva ijwi riganira umutima wiwe rimuganisha ku butsinzi, ili aweze kusikia sauti ambayo inazungumza na moyo wake ili afikie ushindi, nahaguruke dusenga Imana. anaweza kusimama. Tumuombe Mungu. Imana iduhereze ibitekerezo bivuguruye, Mungu akupe fikira nzuri bitwegereza ubutsinzi n'ubushobozi bw'Imana. ambazo zitatusukuma kwa ushindi wetu. Nta gitekerezo gisha nta buzima busha, ndabahamiriza. Bila wazo mpya hakuna maisha mapya. Iyo hatarazi igitekerezo gisha, ubuzima buzaguma bube bwa bundi busanzwe. Kama hujakuwa na wazo mpya, maisha yataendelea kuwa yale yale. Imana ikakubwira igitekerezo gisha, Lakini Mungu akikupa wazo mpya, iriguhaye amahirwe yo guhindura ubuzima bwawe, tayari amekupa bahati ya kubadilisha ariko historia yako. bizakunda n'uwumvira icyo gitekerezo. Lakini itakubali ukisikiliza wazo hilo. Sinzi icyo utekereza, Sijui unafikiria nini, ariko uganire n'umutima wawe, lakini zungumza na moyo wako. hanyuma dusenga Imana. Alafu tumuombe Mungu. Mana, turagushimira ku bwoko bwawe, Baba, tunakushukuru kwa taifa lako. turagushimira ko uganiriye imitima yabo, Tunakushukuru kwa kuzungumza na mioyo yao ukabumvisa icyo ushaka muri bo. Mana, na kuwasikiliza kile unataka. reka icyo waganiriye nabo, Zungumuze nao. reka icyo waganiriye nabo Acha kile umezungumza nao kiremere mu mitima yabo, kiwe kizito cha dhamana, kibabuze amahoro, wakose amani, bacyumvire, waweze kukitii, bakikubwire, wakuambie Mungu, bakibwire abandi, wakiambia watu wengine, maze ubinjize mu nzira ibatunganyiye, alafu waingize katika njia yao, ibashitsa mu mahirwe y'ubuzima bwabo. Mana, badilishe maisha yao Mungu. nimba hari n'undi uri hano Ikiwa kuna yule mwingine ushobora kuba yarazimiye, anaweza kuwa amepotea, uno munsi wa none akumva ko ashaka kugarukira umubyeyi, kama yule amerudilia mzazi, mwakire, unaweza kumpokea, mwakire. Mana, unaweza kumpokea, ukize umutima n'ubugingo bwiwe, uponye moyo na nafsi, kandi uhindura amateka y'ubuzima bwiwe. na ubadilishe historia ya maisha yake. Imana ibahereze umugisha mwese. Mungu awabariki nyote. Murakoze cyane. Asante sana. Asanteni sana. Haleluya. Mutuze rero tuganire gato. Basi mtatulia alafu tuzungumuze. Wenkaba tuza tuganire gatoya, hanyuma Tatulia tuzungumuze kidogo. ngiye gusenga. Nataka kuomba.
Mana uratunejeje muri uyu mwanya. Baba, unatufurahisha kwa nafasi hii. Tugeze mu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Tumefika nafasi ya kulisikiza neno lako Bwana. Ganiriza imitima yicaye aha. Nena na mioyo iliyoketi mahali hapa. Uratunejeje muri byose. Umetufurahisha kwa yote Bwana. Ngwino ugire icyo ukora. Baba, ukuje utende Kandi uvuge. na tena uonene. Kubwawe Yesu Kristo. Kwa ajili yako Yesu Kristo. Amen. Amen. Muri uyu mwanya ngiye kubwiriza gato. Kwa nafasi hii nataka kuhubiri kidogo. Ariko nindangiza dusirimbe dusenge. Baada ya hapo tutamchezea Mungu alafu tuombe. Kubera kuko turi gusezera. Kwa sababu tunaaga. Nkeneye igisirimba kabisa gisobanutse. Mimi nahitaji kisirimba ile kamilifu. Kandi cyaba abakozi b'Imana twagendanye na Apotre Nteziryayo. Na tena ya watumishi wa Mungu ambao tumetembea pamoja na mtume. Namwe mwese muri ani gisirimba kabisa cyiza. Na nyinyi nyote mlio hapa itakuwa ni kisirimba nzuri. Naringiye kuvuga ngo dusirimbe gusa nicare. Nilikuwa nataka kusema tusirimbe alafu tuketi. Mwabonye ko nifashe nje sinakomeza gusirimba. Mimi nimejishikilia si kuendelea kusirimba. Navuze ati nikomeza gusirimba nkabiri byuya hanyuma ndatangira kuvuga gute. Nilisema nikiendelea kumchezea Mungu alafu nitoe jasho. Reka mbanze nitonde gato mbanze mvuge mbone. Nikasema acha nitulie kidogo alafu tuendelee. Kuko hano harashushe. Kwa maana hapa kuna joto. Ndashima Imana ko tugeze ku mwanya wo gusoza kino giterane. Nashukuru Mungu kwa kuwa tumefika kwa nafasi ya kukamatisha mkutano huu. Kandi ndashima Imana yatanze amafaranga. Nashukuru Mungu aliyepeana pesa. Imana yatanze amafaranga yabonetse. Mungu ametoa pesa imepatikana. Nabwiye Reverend Ndamaiza turabishoboye kabisa. Nimemwambia Reverend Ndamaiza nikamwambia unaweza kabisa. Abantu bafite ibyo bashoboye. Watu yale wanaweza. Kandi amafaranga yabonetse ari menshi ndibaza. Na tena pesa imepatikana ikiwa mingi. Kandi nico twari dushaka kwinyubako ikibanza kiboneka. Na hiyo ndio tulikuwa tunahitaji uwanja upatikane. Kimwe yabikoze. Mungu asifiwe aliyofanya. Ndongera nano nishimirira itorero ryadutumye. Nashukuru mara tena kanisa ambalo limetualika. Liyobowe na Apostle Nteziryayo mwarakoze. Ambao linaongozwa na mtume Nteziryayo, asanteni sana. Ndetse nabo twagendanye twese. Na wale tumetembea pamoja nyinyi nyote. Imana ibaumugisha. Mungu awabariki. Reka rero nshime ko mpagaze no muri ritorero nabonye Mama Bishop hano. Nashukuru kwa kusimama katika kanisa hili nimemuona Mama Bishop. Sinzi ko twarabanye muri Bomberge. Tumeishi pamoja kwa Bomberge. Umuntu uyu nguyu yobaheza ubuhamya bwanje kabisa. Huyu anaweza toa ushuhuda wangu. Amen. Amen. Uzi kuja kuvuga uri kumwe n'umuntu ukuzi neza. Unajua ukichukua kipanza sauti ukiongea na kukiwa mtu ambaye anakujua vizuri. Namubonye muze gusuza Bishop Manyonga. Ukuje kumsalimia Bishop. Hariya Tumeishi pamoja Rwanda Nyarutarama. Huko Rwanda Nyarutarama. Kuba rero turi mu itorero ryanyu gutya Imana ishimwe. Kwa kuwa tumesimama katika kanisa lenu, Mungu awabariki. Rero nganire gatoya. Basi acha nizungumuze kiasi. Nitumara dusenge. Baada ya hapo tuombe. Nicaye igihe Reverend Muhirwe yagiye kubwiriza. Wakati Reverend Muhirwe alikuja kuhubiri, mbwira Apostle Nteziryayo ati jambo yateguye niryo mfite. Nikamwambia mtume Nteziryayo neno aliloliandaa na mimi ndilo nimeandaa. Tazama. Ndarimwereka. Nikamuonyesha. Kandi ringiri navuze ngo niwe munsi wa nyuma reka ndivuge nsanga niryo yavuze. Nikasema hii ni siku ya mwisho, acha nizungumuze. Nikapata yeye amezungumuza. Uko yavuze neza ariko nanje nubundi ndiryo mvuga. Kama vile amezungumuza na mimi nitaongea hiyo. Haleluya. Amen. Uko rero nari nariteguye nuko. Kama vile nilikuwa nimeandaa ni hivi. Topic nari narihaye. Topic ambayo nilikuwa nimepea neno hili. Na navuze ngo gukomera ku nzozi zawe, komera ku nzozi zawe. Nilikuwa nimesema kushika ndoto zako ama kuimarika katika ndoto zako. Komera ku nzozi zawe. Uzishike ndoto zako. Nubwo inzira yaba ndende. Ngalau njia ni ndefu. Intego yawe iragushobokera.
yani lengo lako itawezekana kuifikia. Amen. Amen. Iryo niryo yaganiriye. Ni hivyo amehubiri. Uku niko nari nariteguye. Ni hivi nilikuwa nimeandaa. Missionnaire nsomera muri Yeremia. Soma Yeremia. Yeremia igice cya 29 n'umurongo wa 11. Yeremia 29 mlango wa 11. Niturangiza dusenge rwose, ndabwiriza gato nimara dusenge. Alafu nizungumuze kiasi alafu tuombe. Ngaho soma twumve. Soma tusikie. Nibakuzamure mikrofoni. Mpandishe sauti. Yeremia 29 ku murongo wa 11. Bibiliya iravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Uko niko Uwiteka avuga. Amen. Asubiramo bumve. Rudi watu wasikie. Yeremia 29. Yeremia 29 murongo wa 11 mstari wa 11. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, maana nayajua mawazo ninayowaazia ninyi, na amahoro si bibi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kugira ngo mbarememo umutima kuwapa ninyi tumaini w'ibyo muzabona hanyuma siku zenu za mwisho. Niko Uwiteka avuga, asema Bwana. Amen. Erega ibyo nibwira mfite ibyo nibwira kubagirira, maana nayajua yale natarajia kuwafanyia, ntabwo ari bibi, si mabaya. Ndashaka kongera kubarema mu mutima mushya, nataka tena kuwaumbia moyo mpya, mbategurira ibyo muzabona hanyuma, nikiwaandalia yale mtakayopewa nyuma. Nababwiye ngo gukomera ku nzozi zawe, niliwaambia kuzishika ndoto zako, nubwo inzira yaba ndende, ngalau njia ni ndefu, intego yawe, lengo lako izagushobokera, itawezekana. Bwana asifiwe. Haleluya. Inzozi, ndoto, nta muntu udafite inzozi hano. hakuna mtu ambaye hana ndoto Mwene hapa. data yavuze ngo hari igitekerezo, Ndugu wamesema kuna fikra, kandi ico gitekerezo ni inzozi umuntu wese afite, na hiyo fikra ni ndoto ya kila mmoja. Umuntu wese afite inzozi wicaye hano, kila mmoja ana ndoto. nta muntu waje antekereza adafite ibyo ashaka. Hakuna yule amekuja bila kulenga kitu fulani. Nashatse kuvuga ngo komera kuri ico gitekerezo, lakini nimesema shika wazo hilo, nubwo inzira ari ndende, hata kama njia ni ndefu, uhagarare ku ntego yawe, simama kwa lengo lako, ndakubwira yuko izagushobokera, na kuambia ya kwamba itawezekana. Haleluya. Haleluya. Hagarara ku ntego gusa, simama katika lengo lako, intego wihaye, lengo ambalo umejipea, ndakubwira nubwo inzira ari ndende, na kuambia ingalao njia ni ndefu, byanga byakunda bizagushobokera, iwe isiwe lakini itawezekana. Reka mbaha akagero. Mfano, murabona umwana wiga kugenda, tazameni mtoto anaiga kutembea, atangira kugenda, anaanza kutembea buke buke yiga kugenda gwa hasi, pole pole, akitembea akianguka chini, nubwo aguye hasi, hata kama ameanguka chini, azasubira agahaguruka akagenda, anasimama tena, anatembea, akongera agapfunama, anaanguka tena, ariko akagwana agenda, lakini anaendelea na safari, ahagarara akagira gutya, anasimama, anatetemeka, agashaka gufata ikintu, analenga kushika kitu, agatera intambwe akagira gutya, anapiga hatua, anafanya hivi, ariko karayiga niko agenda hirima hasi, ni hivyo anaendelea kujifunza akianguka, na tena anapata kidonda, ariko ndazareka kuvuga ngo reka ndekera aho ngaho ko ndababara, akomeza kugenda kugeza umwana atangiye kugenda neza, mpaka mtoto anaanza kutembea vizuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire rero, hari icyerekezo ufite, lekeo ambayo uko nao, kuna lengo uko nalo, kandi iyo ntego yawe wihaye, na lengo hilo umejipea, nubwo inzira yo kuyigera hari ndende, hata kama njia ni ndefu. Ndagira ngo ngutangarize, nataka nikutangazie, Biblia yavuze ngo, Biblia imesema, ibyo nibwira kubagirira, yale nawazia kuwafanyia. Haleluya. Haleluya. Ni byiza
byiza biri imbere yanyu, ni mema yaliyo mbele zenu. ndashaka kongera kukurema nk'umutima mushya, Nataka nikuumbe moyo mpya tena, gutegurira ibiri imbere, nikuandalia yaliyo mbele. hari ibyo urangiza imbere yawe, Kuna yale unatazama mbele. komeza uhatane, Endelea kutembea, komeza uhatane, endelea kutembea, komeza ugende, endelea, komeza ugende, endelea. urugendo rwawe Safari yako amaherezo uzahagera. mwishowe utafika. muzamure Yesu amaboko yanyu, Pandisha mikono, muzamure Yesu amaboko yanyu. pandisha mikono. Haleluya, haleluya, komera ku nzozi zawe, Uzishike ndoto zako. umusore wawe uri hano, Wewe kijana, hari ibiza bigwanya inzozi dufite, kuna yale yanapiganisha ndoto zako, ariko ndagira ngo nkubwire, lakini nataka nikuambie, hagarara ku ntego gusa, simama kwa lengo lako. uvuge ngo nzaba uyu nguyu, Sema ya kwamba nitakuwa aho mtu nanjye fulani, nzahagera, mahali pale nitafika, abandi ubwo bagezeyo, kwa sababu wengine wamefika, nanjye intego yanjye na nzagerayo, mimi lengo lako nanjye uwo litafika. mugambi mwiza Imana irawumfiteho, Kwa mpango mzuri Mungu anayoniwazia, yabateguriye, ni hivyo vile uwo imeandalia. mugambi mwiza uri hejuru yawe, Hiyo mpango mzuri iko hagarara juu ku yako. gitekerezo cyawe gusa, Simama kwa fikira zako. mugire mutya. Fanyeni hivyo. haleluya, Haleluya. Inzozi zawe, Ndoto zako, inzozi zawe zimeze gute? ndoto zako ziko vipi? Hari ibintu biduhungabanya, Kuna vitu ambazo ariko zinakutetemesha, intego ni ikintu cy'ingenzi. lakini lengo ni kitu cha muhimu. Reka ngubwire iri jambo, Acheni nikuambie neno hili, inzira irarusha njia ni ngumu, ariko igira ikitwigisha. lakini kuna kile inatufunza. Bwana asifiwe. Haleluya. Nusoma mu Wafilipi 3:13 n'umurongo wa 14, Ukisoma Wafilipi 3 na mstari wa 14, inzira turimo irarusha, njia tunayo inachokesha, ariko Paulo yaravuze ngo lakini Paulo alisema, ndasiganwa ndihuta, nashindana mimi kandi nikiharakisha, ndirukanga mparanira gufata ibiri imbere, na tena nakimbia nikilenga kushika yaliyo mbele. ko ndiruka ko ndagenda, Mimi nakimbia naenda, asa n'usiganwa, ni kama nashindana, ndasiganwa nihuta, nashindana nikiharakisha, ariko inzira ntabwo yoroshe, lakini njia si rahisi. ariko intego yanjye Lakini lengo langu mpatanira gusiganwa, ni lazima nishindane. ababyeyi Ninyi wazazi, musiganwe mwihuta, mshindane, muharakishe, haranira gufata ibiri imbere yawe, mshike yaliyo mbele zenu. ubwo inzira itugoye, Ingalau njia ni ngumu, ariko hariho ibiri imbere lakini yawe, kuna yale yako mbele, ngo imbere yanjye na tena yaliyo mbele zenu. haranira kuzagerayo, Mimi napigania kufika, haranira kuzagerayo, napigania kufika. uvuge ngo muri uyu mwaka Sema ya kwamba mwaka huu Mana sohoza inzozi zanje, Mungu timiza ndoto Mana zangu, sohoza inzozi Mungu zanje, timiza ndoto zangu muri uyu mwaka katika mwaka huu. Mana usohoze kino gitekerezo, Mungu timiza wazo langu. Imana izishigikira ibitekerezo Mungu byacu. anasapoti fikira zetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaduhaye ubwenge, Ametupea hekima, hanyuma ikamanuka muri bya bitekerezo, anakuja katika mawazo yetu. buriya satani ikizikora, Kile ibilisi anafanya, izishaka kurwanya ibitekerezo byiza dufite, anataka kuharibu fikira kugira ngo nzuri tuzabashe kugera ku ntego, ili tusifike kwa lengo, intego y'Imana yatugeneye lengo la Mungu ambalo ametuumia. umugambi wa satani ni ukuyirwanya, Mpango wa ibilisi ariko ni Biblia yavuze kutupiganisha, ngo nubwo bimeze lakini Biblia imesema ingalau hivyo zabaremera iyindi mitima misha, nitawaumbia mioyo mipya, zabasubizamo intege, nitawarejeshea nguvu. haleluya, Haleluya. zabasubizamo intege Nitawarejeshea nguvu muri ubu buzima bwose, mu byo wawucamo. katika maisha haya, kwa yale unapitia. Ndagira ngo nkubwire, Nataka nikuambie, nubwo inzira ari ndende, ingalau njia ni ndefu, sa n'uri gusiganwa, ukiwa kama unashindana, uharanire gufata ibiri imbere, endelea ariko kushika hari yaliyo ibintu mbele. biri aha ngaha Kuna yale yako hapa bishaka kukubuza ambayo yanalenga kukuzuia kufika kwa ndoto. inzozi zawe. Ndoto zako Ndagutangarije none, na kutangazia siku ya leo, Imana irazishigikiye, Mungu anaziunga mkono. Imana irazishigikiye, Mungu anaziunga mkono. igitekerezo cyiza ufite, Wazo nzuri. Imana ikirangaje imbere. Ibi nibyo mbashije kubabwira muri uyu Ni mwaka, hayo nawaambia kwa nafasi hii, itorero ry'Imana, kanisa la Mungu, menye ko Imana ibashigikiye, jueni ya kwamba Mungu anawaunga mkono. ishigikiye rekwa ryanyu, Mungu anasapoti ufunuo wenu. Mungu anasapoti kazi. ibyo muri gukora, Mungu anasapoti Imana kazi. iri hagati mu nzozi zawe, Mungu ako katikati katika ndoto zako.
katika ufunuo wako Mungu anakusupport. Fanyeni hivi madogo. Tunataka Kweli. tena nitawaombea. Bwana sifiwe. Haleluya. Atukuzwe. Amen. Mungu awafungulie milango. Amen. Miaka 10, 10 na kitu. Mwarahatanye bikwiye. Mumekaa sana. Imana nibacira inzira. Mungu awatengenezee njia. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Imana ibacira inzira. Mungu awatengenezee njia. Iki giterane twaje Mkutano huyu tugahura tungana gutya. tunapatana tukiwa hivi. Imana isoza inzozi zawe. Mungu atimize ndoto zetu. Imana nisoza inzozi zawe. Mungu atimize ndoto zenu. Imana nizisohoze. Mungu atimize. Reka mbabwire, Acheni niwaambie, mu gusohoza inzozi kwa kutimiza ndoto habaho kwihangana kuna kuvumilia no kudacika intege. na kuto kukata roho. Nobaha urugero gusa rutoya. Naweza kuwapea mfano kidogo. Yosefu yahuye n'ikibazo gikomeye cy'urugendo cy'inzozi. Yusufu amepatana na shida kali ya ndoto safarini. Imana yaramushigikiye. Lakini Mungu amemsupport. Ijana nawe kabisa. Akatembea na yeye kabisa. Ijana nawe. Akatembea na yeye. Mugabo wahawe inzozi zo kuzaba umwami. Alipewa ndoto za kuwa mfalme. Yagize ibibazo bikomeye. Amepatana na shida mingi. Abo bavukana bahise bamwanga. Bandugu zake wakamkataa. Baramwanga kubera inzozi. Wakamkataa kwa sababu ya ndoto. Satani ntaza kundi inzozi twahawe. Ibilisi hapendi ndoto tulizopewa. Kutugeza kucho tugomba ambazo zitatufikisha mahali saba rero guhatana. Lazima tushindane. Nubwo inzira yabikomeye. Ingalao njia ni ngumu. Komera ku nzozi zawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Intego yawe izagushobokera. Lengo lako litawezekana. Mwagabo wahuye n'ibibazo yaragurishijwe. Kwa wanaume wamepatana na shida, ameuzwa. Yagiye ari ingurano. Alienda akiwa ameuzwa. Aragenda aje mu gihugu cy'abandi. Akaenda kwa nchi nyingine. Yisanga ari umukozi wo kwa Potifari. Akajipata ni mtumishi wa kwa Potifari. Wagize kwa ryo kuzategeka. Mtu ambaye amekuwa na ufunuo ya kuongoza. Kurakora uri mu kazi kuboya aho ngaho. Unajipata uko katika kazi ya nyumbani. Kurafura kuragira gute kurakubura. Unafua manyumba, unafanya usafi. Ushobora kugira ngo zanzo zisizo. Unaweza sema ndoto hizo si hizo. Duhura n'ubutayu. Kinachosababisha tupatane na ugashaka kutwigiza igitekerezo Imana yadushizemo. Inalenga kutusaulisha fikra ambavyo waliweka. Nataka nikwambie. Kugira ngo inzozi zawe zisohore. Ili ndoto zako zitimie. Reka gucika intege. Ukate tamaa. Komera ku nzozi zawe. Ndoto zako. Imana izazisohoza. Mungu atatimiza. Haleluya. Muzamura amaboko yenu. Pandisha mikono. Haleluya. Kweli. Fanyeni hivi. Haleluya. Mungu atimize ndoto zenu. Imana isohoza inzozi zawe. Mungu atimize ndoto zenu. Mugabo wisanze mu nzu y'imbohe. Mwanaume amejipata katika nyumba ya yarasohotse ngo avemo yicara ku butegetsi. Alitoka hapa akaenda katika ikulu. Ivyo rero wawucamo byose. Mahali unapitia. Uzuvuga ngo imbaye ncamo. Sema ya kwamba mambo haya nayapitia. Ko biranegereza intebe yanjye. Inanikaribisha kwa kiti yangu. Nubona urababaye. Ukiona una huzuni. Uvuge ngo uyu mubabaro kurankurura kubyiza. Sema ya kwamba huzuni hii inanipeleka kwa mema. Ubutayu bukugarije. Ukiona uko katika nyikani. Uzuvuga ngo nubwo bimeze gutya. Sema ingalao iko hivi. Inzozi zanje zizasohora. Ndoto zangu zitatimia. Imana yabwiye Mose ngo genda Mungu alimwambia Musa watoe taifa langu katika Misri. Arabajana ngo bageze hariya ku nyanja. Alipowafikisha baharini. Imbere hari inyanja itukura. Mbele kulikuwa bahari. Barebe nyuma bona ingabo zibakurikiye za Farao. Nyuma kulikuwa majeshi wa Farao. Abaturage yarayoboye baramuhindukirana mu kwitotomba. Taifa ambalo alikuwa anaongoza wakamgeukia. Inyanja iri imbere. Mbele kuna bahari. Abamugose ko baritotomba. Wanayomzingira wananungunika. Nyuma yiwe haje magari na mafarasi z'ingabo zimukurikiye. Nyuma yake kumekuja maaskari wa Farao. Umugabo watoranijwe kuyobora ubwoko bw'Imana. Mwanaume uliokuwa mteule kwa kuongoza. Alimwambia nitakuwa pamoja na wewe. Aho yari kwibaza ngo se biragenda gute. Daudi alikuwa anasema itakuwa vipi? Bamubwira ngo
watuzaniye gushyirira kuri iyi nyanja, wakimwambia umetuleta kuishia katika bahari, inzozi yari afite, lakini ndoto alikuwa Imana nazo. yari yaramubwiye ngo uzabashorera, Mungu alikuwa amemwambia kandi utaongoza, uzabajyana, nzajyana nawe. na tena nitaenda na Nubwo wewe. hari inyanja, Ingalau kuna bahari, hari uburyo iyo nyanja izashikamo, kuna vile bahari nubwo hari itapasuka, ibinkurikira, ingalau kuna yale hari yanakufuata, uburyo Imana izabihagarika. kuna vile Mungu atasimamisha. Muzamure ye. Pandisha utukufu wa Bwana. Haleluya! Haleluya! Hey! Haleluya! Haleluya! Sasa, Mugire mutya. fanyeni hivi. Fanyeni hivi. Wote! Haleluya! Mama! Nimwongere mugire mutya. Fanyeni hivi tena. Haleluya! Mugabo washigikiwe n'Imana. Wanaume ambao wamesapotiwa na Mungu. Mose aravuga ati data we, Musa akasema, Bwana, ugenza nte hano muri nitafanya Imana? nini? Imana iravuga ngo ufite iki? Mungu akamuuliza, una nini? Ufite iki? Una nini? Ntabwo yari kumenya yuko iyo nkona afite Hangejua ya kwamba yari jigo guca mu inyanja. kama ingepasua Ariko bahari. nagira ngo nkubwire, Lakini nataka nikwambie, agatekerezo gato Imana yagushyizemo. wazo kidogo Mungu aliweka ndani mwako. Haleluya! Wazo kidogo agatekerezo ambalo imekuja ndani mwako, niko kazagushitsa, kazakwangura. hiyo itakuvukisha bahari. Haleluya! Aravuga ngo naguhaye iyo nkoni, Akasema, nimekupea fimbo, irambura urebe. nyosha fimbo hiyo. Arayirambura, Akainyosha amazi inyanja itangira kwigabanyamo, na bahari ikapasuka mara inzira pili, iraboneka. Abwira ubwoko bw'Imana ngo kukapatikana mahoro njia ya mugende. taifa la Bwana likavuka. Bwana asifiwe. Amen. Pandisha. Haleluya we. Tegera. Nimugire mutya turebe. Fanya Nimuzamure. Haleluya. 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 Ngabo zari zimukuri. Mambo ni wale majeshi walikuwa wanamfuata. Mose abwira abantu ngo nimwambo. Musa akawaambia watu, Za ngabo nazo ziraje. wale majeshi wakakuja, Ziba zirahageze. wakafika Ngo hapa. zihagere. Walipofika Basangaga inyanja yigabanyije. wakapata bahari imepasuka. Za ntangara. Mimi nashangaa. Umuntu utarigeze amenya Imana. Bamavuga ngo nabo iyi ni inzira. Nao wakasema hii ni njia. Munishi yararirimbye aravuga ngo Munishi aliimba akasema, angalia majeshi ya Farao reba ingabo za Farao amezama kwenye maji. ingene barohamye mu mazi, Walifanya makosa kuyapita mapito wasio yao. bagize amakosa kunyura mu nzira itari yabo. Waliona mapito Babonye inzira wakazani ni yao, bagira ngo ni inzira isanzwe, kumbe ni ya wateule. Aravuga ngo nifuate nyuma Hosa hangini zala ribana. na maneno yako mwisho utangamia. Haleluya! Giswahili nagusize. Amen. Amen. Reba
ingabo za Farao bitiranyije inzira, tazama majeshi ya Farao babonye inzira bagira ngo ni izabo, waliona njia wakafikiri ni yao, naho inzira ni iz'abakiranutsi. na tena njia ni ya waaminifu. Komeza unyiruka inyuma nayo mafuti yawe, Endelea kunifuata na makosa yako, amaherezo uzarimbuka, mwishowe utaangamia. Tangamia kabisa. Kweli. inzozi zanyu zigiye gusohora ubu, Ndoto zenu zitatimia. ubyakire kandi muri autorite Katika muri uyu mwanya, kwa nafasi hii, muri autorite y'ijambo ry'Imana, katika heshima za inzozi Mungu, zawe ubu zisohore, ndoto zako zitimie. nimubyakire. Haleluya. Hiyo. Curanga da, curanga. Nimuze dusenge, muhaguruke.